Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha y'umugoroba, igicamunsi cyiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, iraza biterwa n'uko ingenga bihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa karindwi 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru n'imiripuko muri rusange, badukurikira bari ku migabane igiye itandukanye. Nyamuneka munyemerere rwose tubanze tubahe ikaze twikuye ku mutima, kuko abenshi baba bari mu gihugu cy'u Rwanda. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, bibereye mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Korine Mujeju, tubasanga muri Korine Murangara, tubasanga muri Korine ya Tongo, tubasanga muri Korine ya Kinazi mu gisagara cya Bujumbura, tukabasanga mu bice bya za Cibitoke. Tubaye ikaze, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse bari South Africa, badukurikira bibereye Rwotamasimbi, ariko kandi nyamuneka bari muri Canada, bari mu Bufaransa, bari mu Bubiligi, za United Kingdom, bari za Canada. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Muri arabasa rero by'umwihariko ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozo, tuva imuzingo kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Nababwiye ati nyamuneka ivumbi rigomba gutumuka, ndababwira ati nyamara ibintu igihugu cy'u Burundi kirimo kiri kurira ni bimwe mu bintu bishobora kukigiraho ingaruka zikomeye. Munyemerere mbabwire yuko amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ari uko igisirikare cya FDNB cy'u Burundi muri ijoro ryakeye rwose kirimo kiragenda kisuka bikomeye ku butaka bwa RDC, ndetse na drone yari yaturutse ahitwa mu Bujumbura ikerekeza i Bukavu. Iyi drone ariko nize gukora amahajabu, yari drone neza rwose, by'umwihariko yaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru rwose ni amakuru yanyambazanye muri ano masaha. Ni ukuvuga ngo ibintu byakomeye noneho kugezaho drone irimo iraturuka ahitwa za Bujumbura. Iyi drone ikinjira mu mujyi wa Uvira, yamara kwinjira mu mujyi wa Uvira igahita ifata inzira zerekeza Bukavu. Ese mwaba mwamenye icyo ubundi burimo burashaka kuzasanga cyangwa se kuri sosiyete, ku baturage muri rusange? Byose gato cyane ndaje mbasobanurira, mbabwira uko situwasiyo ihagaze, ndetse babwira byinshi bigiye bitandukanye mutari muzi. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura, amasasu ni menshi cyane naho yarayahumvikanye, ndetse aya masasu menshi bari kwibaza niba igihugu cy'u Burundi ibi bintu cyaba kibizi rwose, cyangwa se abayobozi bakomeye baba babizi, kuko umutekano wamaze kuba uzamba ku rwego rwo hejuru, ibintu byahinduye isura. Turaza kuba tubikomozaho umenye rwose byinshi by'amabanga yihishe mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse ari gutuma isaha ku isaha abataramu basubiranamo. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera tugaruke rwose ku banyapolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko bamaze kwigira kara kajyaye, bakaba ari abanyapolitike rero by'umwihariko bose babarizwa muri CNDD FDD, ndetse n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi butuvugana bamaze guhaguruka bavuga yuko uwitwa General Neva ashobora kuza guhura n'ibyo atigeze ahura nabyo muri iki gihe cyose ayoboye igihugu cy'u Burundi. Ibi byose intandaro bikaba ari byo arimo arakora muri RDC cyangwa se mu bice bya Kongo indani rwagati. Mwaba n'Imana mwe, ibintu byakomeye, inama z'ibitaraganya zikwicara, hari byinshi zikwigaho, ariko ibintu byakomeye, wumve nk'ibintu byakomeye, ndetse bishobora kuza kwa ibindi mu masaha ari imbere. Turaza ukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga. Hari amakuru namaze kuvumbura arimo aturuka mu bice bose by'ahitwa za Kibira, ubu tuvugana Kibira, ku basirikare bariyo nta kuryama, kuko bamaze kumenya ko hagati muri bo indani naho hibereyemo abagambanyi. Aba bagambanyi bakaba barimo baratuma mu masaha nimugoroba habaho gusubiranamo, cyangwa se ugasanga bamwe mu basirikare bagiye bicana mu buryo navuga ko budasobanutse. Ibi nabyo byamaze kuba bitera ubwoba benshi, by'umwihariko muri rusange mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo nabyo turaje tubabwira impamvu
ya nyayo ni iyihe, bimeze bite? Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugere tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Dufite amakuru menshi cyane mutagomba gucikwa. Utari wakora sabone cyangwa se utari waconda kuri subscribe, condaho kugira ngo tujya tubana muri makuru gatanu kuri gatanu. Utazajya ubona inkuru ye zamaze kuba imiranzi. By the way, nta mpamvu yo kubona inkuru rwose zamaze kuba imiranzi. Jya uba tayari kugira ngo aya makuru rwose tuyabagezeho gatanu kuri gatanu muri rusange. Twirukanse cyane rero, sindi butinde, reka ibi bintu duhita tugenderamo dukubita tubangura kuko amakuru ni menshi cyane. Duhita tunahera ku ndege yanavuga idasanzwe ya bwoko bwa drone, ikaba ari indege y'intambara kashe amashokero yaturutse mu gihugu cy'u Burundi ikazenguruka umujyi wa Uvira, ariko igahita ifata urugendo rwerekeza Bukavu. Iyi ndege rero amakuru twamaze kuba tumenya cyangwa se ibyamaze kuba bijya ahagaragara, ikaba ari indege nyamuneka yari yoherejwe n'igihugu cy'u Burundi, ariko ibi rikaba ari itegeko n'ubundi ririmo riratangwa n'igihugu cya Kongo, kuko izi ndege n'ubundi ziri Bujumbura ni indege za Kongo n'ubundi zajya guhaguruka. Rero impande zombi zabyemeranijeho. Ubwo rero rwose amakuru ndimo ndatira nuko ngo ari indege zibwifashishwe mu kurasa ku mujyi wa Uvira, ariko izi ndege zikaba zirimo ziranagaragaza ikintu gikomeye cyane cyuko rwose no mu mujyi wa Bukavu batatinya kujya bakinjiramo, ndetse ngo igihugu cy'u Burundi gifatanyirize cya RDC ngo bakaba bari ku muhanda udasanzwe aho gukora ibishoboka byose, by'umwihariko ngo bakaba bakuramo ibice bikomakomeye, by'umwihariko bamaze kuba bamburwa, ubwo ngo birimo n'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ayo makuru rwose mu kanya gato nibwo maze kuyakabuta, ndangije ndavuga nti nyamuneka ibi bintu ntabwo ndi bubyihererane, ahubwo ndaza kubivuga kugira ngo benshi badukurikira baze kumenya uko situation ihagaze muri rusange. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa kuko ni amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda tugeraho, kuko mu kanya gato gashize nari ndimo nkurikirana n'amakuru yemeza ko abanyapolitiki bagiye batandukanye bamaze guhaguruka hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana batari kwemera ibiri gukorwa n'ubutegetsi bwo witwa General Neva, kuko rwose ngo ibyo etamajoro y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kwivangamo, abanyapolitiki bakomakomeye bari kuvuga ko ari ibintu bishobora kuza kugira ingaruka ku baturage, by'umwihariko bari indani mu gihugu cy'u Burundi. Rwose ugasanga ibintu rwose bibabereye bibi cyane, ugasanga ibintu birabahindukanye, ugasanga isi bikaragiye, ibintu birakomeye. Mw'abantu b'Imana, ni ukuvuga ngo impamvu y'ibi byose bari kuvuga bati none nimba ibi bintu bikomeje kugenda biba, ubwo ndavuga ba Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abandi barimo Mbonimpa n'abanyapolitiki rwose bagiye batandukanye bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, bari kuvuga ati nimba ibi bintu birimo biraba, uko byagenda kose ntabwo biri burangire neza, kuko iki gihugu cyacu biraza kuba ngombwa yuko mu gihe n'izasirambwe zaba zigize gutya zirasanye nacyo, zikaba zakinjira mu mujyi wa Uvira zikawukontorora, igihugu cyacu gishobora kuza kwishyura ibyo kirimo kirakora, ndetse n'umusada ukomeye kirimo kiraha RDC. Ibyo rero bakavuga ati uko byagenda kose abasivili babo cyangwa se abaturage babo nibo bashobora kuza kuyikuriramo n'akaga. Noneho bikaba ngombwa yuko batonganya uwitwa General Neva ndetse nabo mu bo bakomeje kugenda bafatanya mu gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, by'umwihariko bashaka kurasa ku ntare zasarangwe cyangwa se no ku baturage mu buryo bwo gukanga, bagaragaza ko bashobora kwisubiza ibice byamaze gufatwa. Muranyemera tubihere kuri no nkuru, by'umwihariko hano muri RDC, ariko ikaba ari inkuru ifite igihuriyeho n'u Burundi. Bantu b'Imana, ni ukuvuga ngo iyi nkuru ni inkuru navuze ngo ndaza kuyitangaza, ariko muri uku kuyitangaza ndaza no gukora ibishoboka byose musobanurire abantu neza, bumve aho urugamba rugana cyangwa se uko situation ihagaze, kuko byari by'agaciro kugira ngo benshi badukurikira bamenye ese situation ihagaze ite, bimeze bite. Amakuru namaze kwakira atariho ivumbi nuko icyitwa ibifaro bigezweho bikaba ngo ari ibifaro bishobora kwifashishwa rukomeye
ngo bikaba ari ibifaru bitigeze bigaragara muri RDC, ngo bikaba ari ibifaru ngo bizwiho kurwanishwa n'abarundi, ngo ndetse ibyo bifaru mu minsi itambutse babitozwaga na bamwe mu gihugu by'umwihariko cy'Uburusiya cyangwa se abasirikare b'Abarusiya, ngo nibo batozaga bamwe mu bashobora kubikoresha mu gihugu cy'u Burundi uburyo ibi bifaru bishobora gukora. Ibi bimwe muri byo rero munyemere mbabwira yuko byamaze kugera ahitwa Uvira, ariko amakuru akavuga yuko ngo bitewe n'uburyo ngo bazimiza Sarambwe, ngo ibi bifaru ngo zishobora kubifata mu gihe gito, ntabwo byigeze bijya mu mujyi indani rwagati za Uvira, nta nubwo bigeze bijya mu misozi icungamiye Uvira cyangwa se mu misozi strategique ku buryo ishobora kuba irebana neza n'ahantu M23 ishobora guturuka. Ibi bifaru ngo bagiye babikubita ahantu bita ku Nkengera. Abantu bazi igihugu cy'u Burundi urabizi iyo ukivuyemo winjira muri bice bya nuza bya Uvira, uburyo biba bimeze nyine ucana Katumba ukinjira za Uvira. Ni ukuvuga ngo ibi bifaru ntabwo bigeze babijyana indani mu mujyi, babishyize mu nkengero z'i Burundi, noneho kugira ngo mu gihe iza Sarambwe zaba zigize gutya zigeze mu mujyi indani rwagati, ibi bifaru bize kwifashishwa na kimwe mu bintu biri burase kuzasarambwe zigacanganyukirwa, noneho ngo bikaba ngombwa yuko zasubira inyuma, kuko ubwo birumvikana mu gihe ingabo z'Abarundi ziraza kuba zitsinzwe, haraza kuba ngo uyu musada w'ibi bifaru ndetse na za ndege ziri hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ibyo nibimara kunanirwa nibwo byibura igihugu cy'u Burundi gishobora kuvuga kiti noneho turamanitse, ibijyanye n'ibifaru byanyu kubikoresha byatunaniye, turamanitse, noneho intare zasarangwe zikotora umujyi wa Uvira. Ariko ibi nubwo biri kuba byose, nje hari andi makuru adasanzwe nifitiye, amakuru adasanzwe arimo agenda ngeraho, ngira ngo iyi nkuru yangezeho kandebe ku isaha yangezeho ku isaha y'iminota ku isaha saa 4 n'iminota igera kuri 56, ikaba ari imwe mu nkuru yangeze, ariko ndavuga ati iyi nkuru ninza kubaza neza bikemera yuko iyi nkuru ishobora gutangazwa cyangwa se kujya ahagaragara, nyamuneka iyi nkuru ndaza kwishyira ahagaragara. Nge maze iminsi mbabwira ko ibintu bikomeye, maze iminsi mbabwira ko nubwo igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura kuba uyu mujyi wa Uvira utafatwa, hari amakuru nge nifitiye yuko izasarambwe nazo zizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura ibintu bikomeye, uzizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura ibintu bikomeye. Izasarambwe rero zamaze gukora ikisasa, ni ukuvuga ngo izi zasarambwe zagize gutya, zirangije zibona ko igihugu cy'u Burundi cyamamaje iyi ntambara kirimo kirayitangamo byinshi bishoboka kugira ngo hatabaho win cyangwa se hatabaho icyo bita gutsinda. Nta kindi kintu rero bakoze, bahise bagira gutya rwose, nyamuneka nabo bafata babakomando bamwe kabuhariwe za nkingi za mwamba, bamwe barwanaho rukomeye, barangije baravuga bati izi nizize zikora ibishoboka byose zihangane kugira ngo Umurundi ataza kuduha isomo. Urumva Umurundi aramutse atsinze muri ibi bice byaba ari win ikomeye cyane, ndetse amayeri y'urugamba bakumvite nuko impande zombi zamaze kuyahindura, byaba ku gihugu cy'u Burundi ndetse no ku gihugu ku ntare za Sarambwe, ngo amayeri bamaze kuyahindura, ndetse no mu gihugu cya RDC naho tuvugana amayeri bamaze kuyahindura, ngo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo baze gukoresha tekinike ngo zitandukanye nk'izo bakoresheje mu bice bigiye bitandukanye bya mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ariko amakuru namaze kwakira ngo nuko igihugu cy'u Burundi kiri gukoresha tekinike ngo cyarwanishije mu misozi yo muri za teritwari ya Masisi. Ariko mwabantu b'Imana tuye tuvugisha ukuri, aba bataramu murabizi neza yuko izasarambwe zabarasheko, ibyo zabakoreye ngira ngo ibintu murabizi neza, zarabakubise ivumbi riratumuka,
none nimba zarabarashe gutya urambwira yuko nyamuneka urambwira yuko ibi bintu bishobora kuza kubahira, ibi bintu bishobora kuza kubahira koko? Nyamuneka munyemere mbabwize ukuri, ibi bintu ntabwo bishobora kuza. Iyi tekinike ibyo bayikoresha byose ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira rwose aba bataramu, ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira aba bataramu. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara nuko ubu tuvugana amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ari uko uyi Uvira ngo isaha ngo noneho ngo ibintu biraregetse gutya. Ngira ngo mu gihe uyu mujyi uraza kuwufatwa ni ibintu turi bukurikirane 5/5, umanzi niba ugena live noneho nkajya mbabwira ati abarundi bageza ati baravanje, kuko murabizi ko ibyanjye ari abarundi. Nje mba nibere mu gihugu cy'u Burundi hariya, mbabwira ati abarundi baravanje bageza bahaba bakwebo bangahe ku ruhande bahanganye bimeze bitya. Nje ndaza kwa noneho meze nk'uwe, ahubwo ndaza gushaka amazi menshi nyateretse hano ku buryo bwose iyi match iraza kuba ari derby. Ahantu b'Imana nababwiye ni ibintu birakomenda, babwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kitazi ibyo gikina nabyo. Ndababwira ati nyamara izasarambwe, buriya ni izasarambwe. Ibi bintu barabyanga birabinanirwa. Muzi batayo zimaze kwerezwa kuri buriya butaka. Ubu tuvugana abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, hari n'abagitegereje abana babo ngo bagiye ku rugamba ngo bazaza bafite amaro. Kandi se abo bana barahari? Abo bana ntabwo bahari, ntabwo bahari bayida. Bamaze kuba rwose babashoreza, bamaze kuba babashoreza. Ubwo urambwira ngo niba ugitegereje umwana wanjye azagenda agaruke, ibyo byo rwose byo biheba, kuko abantu baba bagiye kurwana nabo ni kasha, ni kasha rwose kabisa, sinkubeshye. Nta mikino bagira, umva ni 24/24 ya bomu barabomorana mpaka hasigare 2 cyangwa 3 ni mpata na rudi. Ubwo rero rwose reka dutegereze tuze kureba yuko rwose ibintu birimo biraza rodinga. Ubu amakuru mfite nuko birimo biragenda birodinga gati. Turebe nimba koko bishobora kuza kubaho, tukabona urugamba rugwaba imbere nge muri ibi bice n'ubundi byaza Uvira. Nka that. Abantu bari ahantu bita Kavimvira nyamuneka. Abantu bari ahantu bita Katumba, abantu bari ahantu bita mu mujyi wa Uvira indani rwagati, abantu bari ahantu bita hano za Ruvunge, abantu bari ahantu bita za Remera. Abo bantu baze kutubwira ko situation ihagaze nimba kuko reka yenda tureka kugomya kubivugaho cyane, tunabiveho tunanyabukire mu gihugu cy'u Burundi. Ariko n'abantu b'Imana mwe, icyo nababwira cyo nuko ibintu byakomeye, ibintu byamaze kuba ibindi ndetse byamaze kuba bifata indi ntera muri rusange. Reka twikomereze tugaruke gato ku kijyanye n'umujyi wa Bujumbura. Ni umujyi kugeza amadinga ukomeje kugenda uvugwamo byinshi, ni umujyi kugeza amadinga ukomeje kugenda utangazwamo byinshi. Amakuru namaze kwakira y'ibijyanye n'uyu mujyi wa Bujumbura nuko isaha ku isaha ari umujyi ushobora no kuza guhura n'ibibazo bikomeye. Muri ijoro ryakeye ni inkuru nakiriye mu kanya gato gashize, nta minota myinshi iciyeho. Muri ijoro ryakeye ibintu byari ibibazo ku rwego rwo hejuru, ibintu byari bikomeye. Impamvu ni iyi:
ngo uwitwa uyu munyamabanga mukuru wa sendede bamwita Reverien Ndikuriyo ngo yagize gutya ngo avuye Gitega gato ngo yerekeje ahantu bita Bujumbura ngo byari mu masaha nimugoroba y'ijoro ngo ariko ngo ibyari bimubaye ngo ni akaga gakomeye ngo kuko ngo yahuye na ntuzana bariyeri mu muhanda, noneho ngo iyo bariyeri ngo abasirikare bari bayiriho n'abapolisi ngo bagerageza kuba bamugira nabi, ngo noneho bamwe mu bari bamurinze babona yuko bishoboka kuba harimo n'abantu b'abagizi ba nabi bamaze ahubwo gufatisha abo bari bari kumwe, bari bari kuri iyo bariyeri ba nyabo, bakabashyiraho imbunda, bakababwira ko nibaramutse bagize icyo bavuga bijyanye n'iyi ambush bishobora kuza kuba bibi cyane. Nta kindi kintu cyabayeho rero sasa. Ibyo bintu bikimara kuba, amakuru namaze kwakira atari ivumbi ngo nuko ngo uwitwa Reverien Ndikuriyo n'abarinzi be ngo bahise babibona ngo noneho ngo bakanegosiya. Muri uko kunegosiya ngo yari ari mu modoka, ariko muri uko kuba mu modoka ngo akaba yari ari kumwe n'umushoferi ndetse n'umurinzi umwe mu modoka, none undi niwe wavuyemo ajya kunegosiya. Ariko ngo muri uko kunegosiya munyemere mbabwire yuko rwose ngo bamuhaye sinyari gato ngo umushoferi wari uyitwaye ngo agahita asubira inyuma, ngo imodoka yitwara ubusubira nyuma, ngo bagerageje kuyirasa babona bishobora kuza guteza umutekano muke mu mujyi wa Bujumbura, ngo imodoka irangiza isubira inyuma ihita yikomereza isubira aho yari ivuye. Ariko amakuru namaze kwakira ngo ibi byose babikoze ngo nyuma y'uko babonye yuko ngo bariyeri yari batambitse hari harimo abasirikare b'igihugu ariko bavanze n'abandi bantu, ndetse ngo abo basirikare b'igihugu bari bamaze guhabwa icyo bita ubwo urumva yuko nyamuneka narabivuze ndamubwira ati nyamara ibintu wikozeho ukoze amahano, kuba urimo uragaragaza ibimenyetso byo gushaka kwiyamamaza mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibi bintu ukoze ni amahano bishobora kugukoraho. Ndavuga nti nyamara urabizi ko uwitwa General Neva muhanganye ari ushaka kuyobora iki gihugu. None nimba ushaka kwiyamamariza nawe kuyobora igihugu kandi ukunzwe n'abaturage benshi bazi ko uri umunyamabanga mukuru, wakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, biraza kugenda bite? Ndavuga ati nyamara Reverien Ndikuriyo ibyawe nibitamera nk'abitwa Ernesto, ibyawe bishobora kuzamera nk'ibyo bitwa abajerevasi ndakobuca bakunze gutazirana kugarika, kuko ntabwo bamwirukanye kuko imyaka yari ifite yagombaga guhabwa pasiyo, ahubwo bamwirukanye kubwo impamvu zikomeye cyane n'amabanga akomeye yarazi indani muri guverinoma. Ubwo rero nawe ushobora kuza kumukurikira, ngira ngo murabizi yuko uwitwa Gervasi Ndakobuca bakunze gutazirana kugarika yagerageje kwitambika Neva mu buryo bwose bushoboka, nyuma yuko ngo Neva ngo yari arimo akora ibishoboka byose n'amaperereza aremereye cyane, ngo ashinza uwitwa General Prime Niyongabo ngo ubugambanyi ndetse no gushaka kumugirira nabi. Ibi bintu witwa Neva murabizi ko rwose we na General Prime Niyongabo byabaye bibi cyane, ndetse bikanagira naho uyu mugabo bashobora kumumanura mu mapeti. Nyuma yuko rero bigaragaye gutya, bikagaragara yuko uyu mugabo bashobora kumumanura ku mapeti, uyu mugabo ngo ni General Gervasi Ndakobuca bakunze gutazana kugarika, akitambika akavuga ati nyamara ibintu dushobora kujyana muri iyi systeme, nta kindi kintu kidasanzwe cyahise kibaho,
hahise habaho ikintu nakita yuko ngo ari ukuburizamo umugambi w'ibyo General Neva agiye gukora. Ahubwo nyuma yo kuburizamo uyu mugambi y'ibyo General Neva agiye gukora, amakuru mfite atari ivumbi nikurira muri drone zanjye ziri indani mu gihugu cy'u Burundi ziri hejuru y'aba bagabo, avuga yuko ngo ibi bintu ngo bahise bahindukira ngo bagaruka inyuma, ngo uwitwa General Prime Niyongabo ndetse na Neva baragambana, ngo bahita bakinzuje Gervais Ndirakobuca ndetse n'amakuru yari amaze kujya hanze. Ubu urumva General Neva we adafite ikibazo, nimba yaragiye kwirukana yarongera akagambana nawe bakirukana wamufashije kugira ngo agume abe umugaba mukuru w'ingabo. Urumva General Neva we adafite ikibazo, nabivuga nkavuga nyamara uyu mugabo bashobora kuzamukubita agakoni kunda. Tshisekedi byari bimubayeho ntabwo mwabibonye mu minsi yashize. Uwitwa General Christian Kiwewe Songesha aho ari umugaba mukuru w'ingabo, ntabwo mwari mubonye ibyo yaramukore. Ubwo rero bishatse kuvuga yuko n'uyu mugabo araza kurya ari menge, kuko isaha ku isaha abataramu bashobora kumukora akantu. Araza kurya ari menge. Nge murambivuga bakavuga ngo nayanjye, nabivuga bakavuga ngo nayanjye, nabivuga bakavuga ngo nayanjye. Igihugu cy'u Burundi kidacunze nabi ni igihugu kirimo abantu batari kumvikana, byaba mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za politiki. Isaha ku isaha rero mu gihe badacunze neza, kudeta ivuze ubuhuha, kudeta y'akaga, kudeta itunguranye ishobora kuza kuba mu buryo budasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ishobora kuza kuba. Niyo mpamvu uwitwa General Neva agomba kuza kuba menge, akaba maso kugira ngo bataza kumukora akantu, kuko naza gucunga nabi ntabwo biri bworohe nyamuneka, ntabwo biri bworohe habe namba. Abataramu bari tayari, bariteguye kuri buri kimwe cyose gishoboka. Bashobora kuza gukora rero ikintu nakita yuko ari amahajabu, ugasanga bamuteye kudeta. Kandi si rimwe si kabiri uyu mugabo ahushwa kudeta, ngira ngo ibi bintu narabibabwiye. Muzi yuko amaze guhushwa kudeta inshuro zigera kuri 2. Nizimara kuba 3 azihushwa se ugira ngo iya 4 azayihushwa? Ntabwo iya 4 yayihushwa amahoro, kuko abarundi nabo bari tayari yo gukora ibishoboka byose. Nabo bakabona ngo icyo bashaka, barashaka icyitwa ubwigenge. Aho yaprito ubwigenge barabufite, ahubwo barashaka demokarasi iciye mu mucyo. Ngira ngo Red Tabara maze iminsi nayivugaho, ariko ahi nayiryamye amajanja. Ubu tuvuga nishatse yaza no gufasha izasirangwe kugira ngo Uvira tayari ibimo, kuko mu gihe Uvira yabivuyemo ishobora kwinjira ya Red Tabara mu kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo noneho bworoshye. Hari harimo FARDC n'Abarundi, urumva byaba umutekano ukomeye ku muntu wese uri Bujumbura. None mu gihe umujyi uri buvemo se, FARDC izasirangwe ziraza gukomeza zibacungira umutekano? Ahubwo mwitonde nyamuneka, mutaza guhura n'akaga gakomeye cyane, mutaza guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko ibintu bishobora kuza kubahindurana isura namwe bikabacanga. Reka tuve kuri ibi twikomereze gato cyane. Mbere yo kujya mu nkomeze, ngaruke gato hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni ikibuga cy'indege kugeza amagingana nacyo gikomeje kugenda kivugwaho byinshi bigiye bitandukanye, ndetse amakuru ndimo nanakira akaba yemeza ko isaha ku isaha iki kibuga cy'indege gishobora kuza kubaho kurasana gutunguranye, kuko hari ukuntu ngo bari kuzana ngo abagomba gucunga ikibuga cy'indege.
ngo bitewe n'uburyo bahindagura kugira ngo iki kibuga cy'indege nacyo kitagambanirwa, ngo ugasanga ahubwo bashobora kuzanamo n'abanzi cyane, bashobora gukora mu buryo navuga ko budasanzwe bwo guhangana n'uwitwa General Neva, ahubwo ugasanga iki kibuga cy'indege barimo baragikontorora. None baramutse bakubwiye iki kibuga cy'indege turimo turagikontorora n'abantu bakiri bose turabafite, wajya kurasa hose? Ntabwo wajya kurasa uratuza, ubwawe ukumva ibyo bagusaba. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nakubwira cyo ni uko ibintu rwose bishobora kuza kuba bihindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe, bishobora kuza guhindura isura. Ikindi gikomeje kugenda kivugwa, amakuru mfite atari y'ivumbi, nuko ubu tuvugana ngo uwitwa General Guillaume Bunyoni arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo byibura amatora ari mu gihugu cy'u Burundi, aya matora azagire gutya ajya gutangira yaravuye muri gereza, kandi mu gihe yaba yaravuye muri gereza uwitwa General Neva akayobora ntabwo byahura. Uyu mugabo mumenye ko nabo Abarundi bamwumva, kandi afite imbaraga nyinshi zishoboka, afite buri kimwe cyose ashobora no gukora kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi cyamufataga nk'ushaka gutera kudeta igihugu cy'u Burundi kimufate nk'intwari. Mu gihe ibyo bintu ari bubikore biraza kugenda bite nyamuneka? Byomba mbabwira nti nyamuneka ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura, bishobora kuza gukomeza kuba bibi cyane. Nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko mfite amakuru adasanzwe yuko imyitozo idasanzwe ikomeje muri ibice bya Muzakibira, imyitozo idasanzwe iri ahitwa za Cibitoki, imyitozo idasanzwe iri ahitwa za Mbandaka. Ibyo ni ibigo bya gisirikare. Ngo nubwo iyi myitozo ikomeje kuba ngo ariko ngo igihugu cy'u Burundi ngo ntabwo abasirikare barimo indani cyangwa se bari gukora imyitozo kibizera neza 100% bose nk'abaje ku ikosi. Hari abaje ariko ngo bakaba ari bamwe mu bantu bashobora kugirira nabi igihugu. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, amakuru angeraho niturije. None ibaze none ibyo bikorwa ari bitangira. Reka mbashimire gato, mu kanya gato turaza kugaruka turi kumwe 5 kuri 5.